zom zai polin ama chu an zawi ziang tik cha hala an ni nga zak lo boy pa na el huaya nun nom na gan sar theu na tang ne ma chin nuam te nan zo thatnak karwa boy pa thatnak ye talo hin apum thaina miswal bok lohi jisu innsang lo takin kakyang hi nuamati minung phim nak le thatnak mang lo dinga Pathian mi atak lo aril him kham khai thatnak silo minung phim nak ten lo ne tu tu Pathian karawasi thatnak karwa boy pa thatnak ke talo hin apum thaina miswal bok lohi jisun zahpi lo thatnak kakyang hi nuamati sual sala nuam chen dingin isyang lo ikil tu asi katna ngam nak ikchu jisu in ke hi ikit lo hi thatnak karwa boy pa thatnak
tiệt xía xí. Sẹt nó sao? Được không ạ? Gour. Okay, in front of us we have capybara. This is the biggest rattan in the world. Oh. Biggest rat. It looks like a hamster, right? Yeah, like hamster, yeah. Like a hamster. Oh, she blocking you. Chị đã là rắn nào chị ha? Slow. Cấm là cọp. Ý tôi gặp cái gương mà. Sorry about that. Come here, see. Ay. Yeah, love of animal, love of Papa mà ra thuyền là con thuyền đi mà. Papa mà ra Papa thuyền đàn là con thuyền đi mà. Thế non lâu đấy không ra. Tung thang tung mò. Where you guys see here? Ay. We're from Indonesia and India. Oh. Ha, đó mới khai see here. Wow, cái tầm gì à? Rachel. Rachel, oh Rachel, hi, hi Rachel. Okay. Wow, see. Thang cổng. Oh, thang cổng là kì. This one is the biggest one that we have. Wow, crocodile see. Cái nào left side của crocodile. Oh, Weight is 300 kilograms. 300 kilogram. Oh. I don't know how they. oh, here them. Okay, you have done with this session. Yes. Okay, and then we go straight to exit. Okay. Oh, Bây giờ biết sống rất tận cầu xịt á. sẽ. Xịt á. Tàu khát ê, mấy việc sản tế. Tiền rent tụi cái việc sản đi phê khá. Mặn há nào. Then we have chicken store right here. Oh, răng phật ê. Chicken store is the place where we kept the Chicken pet store. Oh. Ăn thế.